لآمد هات دارvekirin. Şeyh Said ve evalin xwe jaliye dadgehekî xorsan ve bi şêweyekî bêhukukî û binpêkirina hemû şêwazên huquqa navnetewî jaliye Mehkema İstiklalê ya Şerqê ve bi cezayê îdamê hat cezakirin û hat darvekirin. Amedekarê Tevgera Kurd a 1925 Teşkilata Azadî an Komîta İstiklalê ye. Ku serokê wê Xalid Begê Civrî bû. Teşkilata Azadî li Bakurê Kurdistanê amedekariya serildanekî berfireh dikir. Dewleta Tirkiye bi wê amedekarî û xebata siyasî, leşkerî, dîplomatîk, civakî ya ji bo serdanekî berfireh ya Teşkilata Azadiyê ji bo azadiya Bakurê Kurdistanê hesiya. Dewleta Tirk ji bo rê li ber vê serildanê bigire li cotmeya 1924 da Ewlî Yusuf Ziya Begê ku yek ji rêveberê Tevgera Azadiyê bû girt. Paşeşî di bîstê çileya paşîn 1924 da jî Xalid Begê Cibrî girt. Devleta Tirkiye her du rêberên Kurda şandin hevsa Bedlîsê. Devleta Tirk ji bo ku bikarbe amedekariyên serildanê pûç bike, berevetî bike, lê xebitî ku serildanê bê amadeyî û ji wexta xuzûtirin bide destpêkirin. Hemû derfetên xwe bikar anî. Di roja 13 Sibatê 1925 de bi provokasyonekê Dewleta Tirk bê amadeyî, bê rêxistinî berxwedan û serildan dest pê bû. Di demekî Kurd de serildan li gelek bajar û deverên Bakurê Kurdistanê bela bû. Gelek bajarên Kurdistanê ketin destê Kurdan. Lê mixabin ji ber ku Tevgera Kurd ne bi rêxistinî zû dest pê bûbû, Şeyh Said ji bo ku bikarbe hêzên xwe bi ser heve bîne paş ve vekişiya. Di roja 14 Nîsanê 1925 de Milazim Qasım an jê Binbaşî Qasım'ın hevlingê Şeyh Said bû. Şeyh Said û hevalên wê li ser pira Abdurrahman Paşa ya ku ser çemên Muradê ye xistin kemînekî û li wê derê Şeyh Said û hevalê wî teslîmî Dewleta Tirkiye kirin. Di aynî rojê de gorî biryara dîwana herbê ya Bedlîsê ku dîwanekî herbê ya ku bi desthilatîya taybet yên Dewleta Tirkiye bû hatibû wezîfedarkirin. Di roja 14 Nîsanê 1925 da li Bedlîsê Xalid Begê Cibrî û Yusuf Ziya Beg hatin kuştin. Şeyh Said û 46 hevalên wî li Amedê li qada Deriyê di roja 29 Hezîranê 1925 da li Amedê hatin darvekirin. Rêzdaran gotinek Efrîkiyê ye dibêjin heta ku şêr dîroka xwe nenivîsînin wê di hemû çîrokên nêçîrê de pesnê nêçîrvanan bêdayîn. Ji ber ku hemû rûpelên dîroka me bi komkujî, bi jenosayd, bi talan û sürgunan, bi kuştin û zîndankirinê hatiye nivîsandin, 365 rojên salê êş û birînên me, hes û xemgîniyên me radixeber çavan. Ji ber wê yekê em dikarin bi hêsanî bibêjin milletê dîroka xwe nizanbin, sedem û sebebên şikestin û têkçûna rojên derbasbûyî nizanbin û ji derfetên zanebûnê bêpar bimînin wê dîroka xwe ji çavkanî û argûmanên serdestan û bi zimanê wan fêr bibin. Ew jî wê tesîrekî negatîv li ser lênêrînên me yên derbarê bûyerên dîrokî de bike. Wê xwendin û nîrxandinên me dibin bandora çavkaniyên fermî de bimînin. Gava hinek aliyên siyasî rabin bêşmendî û bertekên xwe lênêrînên xwe û argûmanên dagirkera bînin ziman an formûle bikin derbasbûyîna milletê xwe û bûyerên xewimîne bi berçavkên dagirkeran binîrxînin wê gavê pêwîst nake bêjin dijmînê me heye. Em hemû baş dizanin heta niha derbarê berxwedana 1925 da bi sedan pirtûk hatine çapkirin. Bi hezaran belge û dokûman ji arşîvên dewleta hatine tomarkirin. Bi hezaran maqale û lêkolînên cuda hatine amedekirin. Di nav wan belgeyan da heta niha tû belgeyek lênêrînên Dewleta Tirk piştrast bike tuneyê. İsmet Ünlü de bîranînê xwe de dibêje me gelek hewl da lê me pêwendiyên Şeyh Said û İngilîzan tespît nekir.
Lem mukabin henik aliyen siyasi u kesayet li ser navê gelê Kurd nêrîn û nîrxandinên xwe yên derbarê tevgera 1925 da li çerçeva nêrînên fermî de tespît kir û nêrxandin. Ev nêrînên Dewleta Türk ji aliyê Kemalîstan ve hatibûn amadekirin. Hinek aliyên çepên Türk jî li ser van nêrînan tevgera Kurdan a 1925 wek tevgerekî paşverû lanse kirin. Nîrxandin û şîrovekirina bûyerên dîrokî divê li gorî şert û mercên wê demê be. Konjektûra dunê sosyolojiya civatê avantaj û dezavantajên demê divê em baş bizanbin. Di berbanga parvekirina bazara dunê de rola milletê Kurd çi bû? Dikarin çi bikira divê baş vê analizîn kirin. Gelo tevgera Kurdî çi qas bi rêxistinî bû. Stratejiyek netewî û rêxistinek bihêz hebû an tune bû. Divê baş vê analiz kirin. Divê em tevgera millî bi têgeha serhildanê an berxwedanê pênasê bikin. Dewleta dakiriker bi provoksyon û hevdanê di heman deman de xwestiya pêşî li tevgera Kurdî bigirin, berxwedana milletê Kurd wekek îsyan bi nav dikin û xwestina qetliyamên xwe meşru nîşan bidin. Bingeha siyaseta xwe li ser zemîna red, înkar û tunekirina milletê Kurd ava kiriye. Dewlet di heman demanda berxwedanên gelê Kurd wek îsyana keseyatan pênasê kiriye û dike mînak berxwedana koşkirî wek îsyana Elîşêr bi nav kiriye. Berxwedana 1925 wek îsyana Şex Saîd bi nav kiriye. Berxwedana Dêrsimê wek îsyana Seyîd Rıza bi nav kiriye. Berxwedana Agirî wek îsyana İhsan Nûrî Paşa bi nav kiriye. Em dikarin van mînakan zêde bikin. Lê ya pêwîst ew e ku em baş bizanbin dewlet çima rastiyan ve dişêre û çima çîrokên xwe li ser civatê ferz dike. Ji ber çi Dewleta Türk xwestiye wesfê millî veşêre û berxwedanê wek bertekek olî û şexsî nîşan bide. Ji raya cîhanê re gotiye ev hevdanek olî paşverû ye. Lê di nav civata Türk de jî wek bertekekî anarşî an terorî li dijî komarê pênasê kiriye. Dewlet bi plan û stratejiyê kur bi zanyariyek civakî xwestiya reng û wesfên berxwedanên millî veşêre. Naverokê berevajî bike û weke tevgerekî paşverû binêrxine. Raya giştî bi manipülasyon û derevan bixapîne. Siyaseta xwe ya hovyane bi hêsanî bimeşîne. Tevgera 1925 tevgerekî millî ye. Tevgerek civakî ye. Li nav refê tevgerê de ji hemû beşên civatê kesayetên cuda yên temsîlkarê ne. Şêx, beg, axa, rênçber, feqîr, dewlemend, gundî û beyê ne. Em gava em li profîla serok û rêveberiya tevgera azadî mêze dikin, gava em li nûnerên bajar û bajarokan dinêrin, diwarê temsîlkariyê de hemû kesên di civatê de xwedî cîne. Dewlet bi provoksyon û zextan, bi girtin û operasyonên taybet baskên rêveberiya tevgerê şikandiye. Doktor Fuat, Ekrem Cemil Paşa, Hacı Musa, Hüseyin Paşa Haydarani, İhsan Nûrî Paşa, Şeyh Tahir, Seyyid Abdülkadir, Şeyh Şerif, Hacı Ağdi, Babê Turcu, Hacı Musa Bey, Yusuf Ziya, Halid Bey Cibri, Halide Hasanan, Salih Bey Hene, Şeyh Said Piran û yên din damezranerên tevgera azadî ne. Hemû bi reng û dengên xwe wêneya sosyolojiya civata Kurdistanê ne. Ev wêne bi xwe xusûsiyeta berxwedanê radixeber çavan. Şeyh Said serokekî netewî Şeyh Said serokekî netewî olî û civakî ye. Milletê Kurd û yê gelê Kurdistanê bû. Berxwedana 1925 bi tevahî du me dom kiriye. Lê bandora wê li ser civatê têra xuzêde bûye û berxwe firebiye. Bingeha rêveberiya tevgera azadî jî du beşên civatê pêk tê. Beşê jê leşkerin, îdarekarên herêmê ne, serokê eşîret û malbatan e. Beşê din jî kesayetên rêveberên civatê yên sivîl û ruhanî ne. Em baş dizanin tevgera 1925 bûye qurbana berjewendiyên dewletên desthilatdar û yên herêmê.
Rusya, İngiltere ve Fransa bir şevek hebeş pişkir ve alikara devleta Türk bun. Duvarê leşkerî û diplomasi û aborî da şîrîkê qetliaman duvarê hukukê da jî mesulên dîrok ne. Tevgera azadî bawayekî fermî ji rayedarên Rusya alîkarî û daxwaza diyalogan kiriye lê ew daxwaz bêbersiv maye. Nakokiyên di navbera İngiltere û Fransa tesîrek rabise tevgera Kurdî kiriye. Mesela Musê bi serê xwe cê lêkolînekî cuda ye. Qod û sîrên bazariya li ser Kurdistanê di belgeyên Lozanê da jî digirin. Dîsa têkiliyên navbera Bolşevîk û Kemalîstan da bi taybetî divê mirov li ser bisekine. Yekîtiya Sovyetê bi her awayî piştgiriya rejima Kemalîst kiriye û li dijberê tevgera Kurdî hevalbendî û şîrîkatiya dewletên emperyalîst û dagirker kirin. Divê ev rastî baş bê zanin û nê ji bîr kirin. Devleta Türk û devleta İngiliz ji bo berjewendiyên xwe ji bo Musul û mesela neftê Kurd kirine qurban. Siyaseta tunekirin û bê statûyê hatiye pejirandin. Nûnerên rêzdar ên ragihandinê Kurdistaniyê nêja. Ev berxwedan û serildana ku bi serokatiya Şex Seyid pêk hat di encamê da bi qetilkirin bi 10,000 Kurdan û bi şewtandin û wêrankirina bi sedan gundan di nav rûpelan dîrokê de cihê xwe girtiye. Serildan û tevgera Kurd a bi serokatiya Şex Seyid Efendî li dijî siyaseta dewleta Tirkiye ya tune hesibandin û tunekirina milletê Kurd û tune hesibandina mafê wî yê netewî û demokratîk pê hatibû. Nîşan û sembola rûmet û hebûna milletê Kurd bû. Nîşana daxwaza mafê netewî û demokratîk yên milletê Kurd û nîşana daxwaza azadiya Kurdistanê bû. Ev agirê ku Şex Seyid, Xalid Bey, Gê Cibrî, Yusuf Ziya Bey û hevalê wan ji bo azadiyê pê xisibûn berdewamiya agirê azadiyê ye ku 3 sal berê wan hatibû 3 sal beriya wan hatibû pêxistin û ev agir piştî wan jî netemirî. Ev hişmendî û hesê netewî niştimanî yên Şex Seyid Efendî û hevalên wî weke pêlekî doza azadiyê berê xuda agirî. Da Dêrsimê ji we çû mihabetê naşî li Hewlêrê li ser parlamentoya Herêma Kurdistanê bûye hala serfiraziyê û li ba dibin. Îro li Rojavayê Kurdistanê gelê me ji bo destkeftinên xwe biparêze û ji bo destkeftinên nû bi dest bixe ji bo mafên xwe yê netewî û demokratîk tê bikoşe li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê ji agirê azadiyê de asên cuda û bi şêweyên cuda bêwesan pê dikeve. Devleta Tirkiye divê ji ber van darvekirinê Şex Seyid Seyrîza û hevalê wan ji gelê Kurdistanê lêborînê bixwaze û cihê mezelê wan nemiran cihê mezelê Seyidê Nûrsî eşkera bike. Di not û neyemîn salvegera darvekirina wan de em Şex Seyid û 46 hevalên wî yên bi wî re hatine darvekirin Xalid Bey Cibrî, Yusuf Ziya Bey, Ali Rıza Bey, Badîn Bey, Faik Bey, Mala Abdurrahmanê Şirnaxî, Doktor Fuat bi 10,000 Kurdên ku di dema serildanê û 2 salên piştî serildanê hatine qetilkirin û hemû şehîdên Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr kirin. Rêz û silav ji bo em yan. Partiya Welatparêzên Kurdistanê. Gelek spas beko, malata ava. Belê kuşkubran êja niha Kerem Serhedî di derheqê Komîta İstiklala Kurdistanê ku bi azadî jê re têgotin ama bi tasî ya jî cemiyeta azadî, tevgera azadî di derheq wê da di derheq ku hereket bi çawa dest pê kir bi çawa dawî lê hat û darzandin bi çi rengî darzandin çêbûn gurguliyên wana bi belge ew ê pêşkêşî we bike Kerem keke. Jî salvegerandina van şehîdê Kurd û Kurdistanê bi rêz emana bîr xwitînin milletê Kurd tu demî wana ji bîr nake ew nemirine di qelbê milletê Kurd de her dijîn. Dixwazim
به کورتای بیجم حرکت 1925 بوی چی دست بکر همه شیخ سایدا کوپالی هجوم خلقی کرد شکی شاشیه او حرکت دم 1980 سلطان عبدالحمید وقتا که تخت آویتن و سلطان رشاد کت شوناوی ولوی دمه زختکی مزن سر کرده چی بود و جوی 1910 دا لبتلیس 1910 دا لبتلیس دبن سروکاتیا و ملا سلیم اتملی کد وجه خلیفه سلیم دوات سلطان عبدالحمید سرگونی مکه کرن 10 سال ورما پشتی که او حمید شتاب تاویتن اف درکت او هات و چو کانی رشی چو غیدای و تبع شیخ شابدی سید علی با دوی در دو مختلطه کردستانی کرن 1910 دا و 1913 دا او هر سکی ادام کرن این دوی دمه دا در باشور کردستان حرکت شیخ عبدالسلام دست بکر و در مدیات و مردین و قسمه که با آقای حرکت الکبتی دست بکر اف تف مسئله ملی بون اولا تف هاتنا تک چوین بیشتیوی 1919 دا دیویژن آماسیا پروتوکولی یعنی لوی داره معاهده چی بو سهنامه چی بو گوتن حق کردا امی بدنی مختاریتی در 1921 دا دیویژن قانون اساسیه و بطر دیویژن دیوی آنایاسا دور دا ماده چه کرن گو اوی کرتی دا زیده بین گره وی دیره مختار بین و دما که 1921 دا که قتل عام قوشگیری چی بو دی باوریا کردا به ترکا نهاد و لسر وی 1923 دا ارزلم جمعیت کناوی وی حقیقی جمعیت استقلال اختلاس کردستانی یعنی آزادی کردستانی دبین سروکاتی خالد بگ و به طب حوالی با حتی دامزراندنی دور دا تمام کردستان دا سروک شما بود سروک شما دیار بکیزی دکتر فعاد بود یه پتریس موسابقه خویتی بود یه ملازگره کرسی پاشا بود یه آگیری المجبگی سیبکی بود یه پتریس احسان نوری بود تشتاکی برداشی گرینگه یه وانه که بود یه توش بایی ملا المجید بره ملا سعید کردی بره بدی زمان نه بدی زمان آنی اخصرا دجمنی کرده سروکی شبه باشخانی ملا المجید ابات اکو چه بون و دولتا ترک به حسیا اوجی او ما دمو معقص بلکی تلبه اوجی به اخبار هفلنگ شیخ سعید که بیباشی قاسم اما بخواه گوتناویه به دوی خود محکمه دا اقرار کریه نکو ما بهیستیه تشتا به بلگز خبر نادم دبی 1924 دا لخراسان ارتشی بود دبی پاشا حضرتلی یعنی کمال دبی هاتور دبی اجیو چاقی متقاعد بود یعنی خانه نشین بود دبی امچون من فسولک نویسی مدا یاوریوی مگو از متقاعد بین باشی قاسم احمد دبی چاقی پاشا تنبون قونی که مسئله که زب گرینگ هست خواستم اوی بدم پاشا حضرتی را بیشم دبی سلام ببر گازی میکرد اشون گوتم بین باشی بیجا اف چیه اف تشتا گرینگ دبی میگو پاشا حضرتی لبرا اوک چه کرنه پارتیک چه کرنه قومیتک چه کرنه دوا سرخوبونا کردستانی دکر دبی که نه یک دبی
بتری سابق مبعوث یوسف زیا سابق یعنی یک گر یوسف زیا یه دو به موسی بگی خویتی یه سسیا به خالد بگی حسن یه چارات به کرم زرگی اینی ifadaviyet bejim ez navkerinî yê pêca be Şeyh Said yê şeşa dibe Mîralay Xalid Bekî çibî dibe bin başî tu keve nava wan hereketê wana çi bû tu mera bi têlgrafê bişîne eger te xwe negî hade me bide Kazım Qarabek kir û edî bin başî keve nava wan hereketê wana kontrol dike Mustafa Kemal ça diçe Enqerê derhal adama van 6 mera ders xwe hemen Yusuf Ziyal Gundek muşi dikir davajda hapsê Musa Bekî ji davajda hapsê Xalid Bekî Hesenî Kerebê Qola Gazî direve tên îfada Şeyh Said Xulûsî bigirin zivistane meha 12 ne û qaymeqamê Xulûsê têlgrafekî jî Kazım Dîrik ra dişîne Kazım Dîrik hem walî bilîsiye hem Urfî İdare Mahkemesî Başxaniye ve Şeyh Said ihtiyarê nexweş nikare were em îfadayê li vir bişînin hetanî ku rêpê vebû bişînin qebûl dike û Xalid Bekî jî dikirin lê mixabin divir da evekî Kurda jî çêbû hem ya Kuristê Paşa jî çêbû û Xalid Bek ser wara derbas kirin birêre divir da tiştekî girîng e Xalid Bekî li Erzurumê Mûşê Batora nabile bilîsê dibine ku dibine agiriyê Patnos û Abdülcewaz û Axlat û Tetwalê ra dibin çünkü di nava Cibra ra newêre biher dibe ew ê Xalid Bek aşira Cibra nahêle di wê rê da dibin velhasil ez hevlat de jî rexne bikim Kurd lê xwe dermenê Xalid Bekî dibin wê ra davijda hepsî Şeyh Said vaqta ku evî dibîne bir mesele hani Şuşar heye nizam Erzurumê kêwet zana Şuşar mentıqa ke li wê derê gazî endamê azadî cemiyetê dike sêsî mev top dike dibe we dît em wana girtin birin lazim tê em xelqê xwe hişyar bikin em bira xelqê me hişyar be bizanbe Şeyh Said bi tevê qederek va dibe ez ê herim bavkarê xwe ziyaret kim tê paloyê nebîş Alî ew dizanin û ji wir tê Pîranê ev hereketa Pîranê li wê derê çê dibe Şeyh Said kar pirtayî ew wî bêjim Şeyh Said kê ye Şeyh Said navê bavê Mahmûd Fewzî ye Mahmûd Fewzî kurê Alî Septî ye Palewî ye ew jî kurê Mele Qasim e binêre şêxtî tişê Alî da dest pê kiriye heta wara şêx nîne Mele Qasim kurê Mele Heyder Mele Heyder kurê Hacı Hüseyin Hacı Hüseyin kurê Mele Haşim e Mele Haşim 1630 da dema ku Dörtücü Murad çaremîn tê vê derê ewî edam dike û li vê derê Ülmewî Mahmûd Fewzî ewa jî li Diyarbekirê Dörtücü Murad bana edam dike Şeyh Said Surara wî jî ev e û tedî em Kurd xwedekî me heye em temam xutene ewladê Resûl Şeyh Said xelqê Çilstûnê ye navê wiha navê Çilstûnê dere Qirxdîrek ew gund jî ara Çınar û Bismîl û ew ê qeza Mêrdînê dane navê wî niha Çilstûn e navê wî Kurdî Çilstûnê navê teze Qirxdîrek ev meselahan dema ku hareket dest pê dike ez dixwazim Doktor Fuat hakîqeta Doktor Fuat kê ye Doktor Fuat kurê Hacı Abdülkerîm e navê bavê Hacı Abdülkerîm e xelqê Çermîkê ye û dema ku mahkeme bidyara qerarê edama wan dide lê dixwazim evî bîmevî eva tiştek kêmayekî me tema ya me xwe jî em sadece 46 xeba behsa wan dikin malşewîtî ro 422 heb edamin ka qebesa wan kes dike ne
باز چل شش خبر ناوی آن خونن ایرو دیار نکه تمام ناوی آن خونن هکی لی او لهنگه دینی شما بسا دکتر فؤاد تونه شما بسا کمال فوزی تونه شما بسا بابی توجو تونه شما بسا صالح بگی تونه بنهره حسن گره صالحه بابی فرید برایه ای گلی دیار بکریا فرید حسن وی چاقی عمری 11 سالی اما ضبط محکمه مثلا مفیزه پرسد دبی حسن سر نه یا پیوردن دبی ben pederimin silahını taşıyordum. Mesela kimse öldürdün mü? Dedi ben ateş etmeyi bilmiyorum ki. Yazarsan emri ya. Jüyrej adam edini. İşte bu emri kafine dizline muhabbet başı ku afu derti evi berdedin. Hasan babi Ferit Bora'ya Ferit Bora milletvekili me Diyarbakır bu hattaki ne sağ. Yani mahkeme sadece navi mahkeme. Mahkeme ne bu? Katil am bu. Hatta ni ser doktor Fuadji Fazla bine avaji avawiye ifadawiye demo mevaqotuna debe men daima ملاحظات کرد که روزه که لسر بی عردهان از به من جانگورانی یعنی به من شهید دبه عرده که آنها از سرت من ادام کرنه و روزه که آلا کردستان یا سر بخبو ویل بابه اولی گوتنا رحمتی دکتر فؤاد اوی امایی بیتشاب رزداری جبرتی یا اب حرکت هانی هنگ به یا دینیه هنگ به یا ملیه هنگ به یا چه بابو حرکت آزادی جمعیت یا شیخ سعید مینه شیخ سعید سروکی ویه پیشتی که خالد بک گرتن یوسف زیا گرتن اویده گرتن شیخ سعید دوام کرد پیشتی شیخ سعید ملوکی اولدار بود دیندار بود راسته فقط نتوی بود شیخ سعید ملوکی نتوی شیخ سعید پنج زمان دزانه اف حرکت هان حرکت نتویه پکی اوید خانم بیمه زمان کاتب شیخ سعید فهمی بیلان وزان فهمی بیلان مروکی آتایست بیباوری فهمی بیلانی خود بیشه بیمرانی کتا شیخ من اف حرکت همه یا نتویه یا اولیه بگوته من فهمی کره من که حرکت اولی و اشیتل جمع شد خدمتچی شیخ سعید اما بلکی نظام درگیر ناوی چرکز علویه محکمه دیاربکر شخص را محکمه سیدا برات قراری دنیدا نهایت خدمتچی شیخ سعید به خدمت وکیلیه چرکز علوی دبی از قبول ناکم شیخ سعید ادام کن مسابقه گره دشولد اونو دا ادامنا سوچی اول yani mahkeme Diyarbakır istiklal mahkemesi asasen ev istiklal merel gerek yürüyüş ne bece istiklal mahkemesi ne belki çeleke katliam mahkeme katliam mahkeme konkuji mahkeme ki konkuji çekilir ben hera evit koy bir mezman bu belge dane bu demometün ez belge nişanı vakit شیخه که ایزدیال به شیری آنی نمی شیخ سرد آدم کرنه شیخ ایزدیا جهانه که بنا درتی بی حرکت دینی بیا پکی شیخ ایزدیا دوا شریعت مسلمانات کرد یا دودیا متروپول مدیاتی یه ارمنیا به طبع پاپازی آشور جال مدیاتی او جالیم شیخ سرد آدم کرد هواشی هنده صد پنجی دو حب علوی درس میش عشیرا کوچان آنین شیخ سعید آدم کرد 1926 داد دنو با حلقه داد وهاید بید درس من قیب قزلاری اما علوی میجی وصل نزانن اجوان پرسکن کی گینه ببین خودتو سکزی دا هی کرو مالشوتونو اما افاده والبر 1926 دا
او اشیرا قوچان 150 وارینه قسمه کن همین آدم کنه قسمه کنش حبسه دابونه ایجاد محکمه قراری دبی اوا جن زاروانه تفکی جنینه جنه به میر هدان بردانه میر هنه کره یک مهینه زاروکی وان اوانا 83 حبا 1926 دا دشینه قیصری القیصری بانا دی سوبای بلاد کن جنی وان دبن دخوازن زاری وان شخارا مزید تخنه خلام خو حتی یک بو گرن قرب باشخانی بیره جوان زاره اواجی نظری که ما چونکه ام دیروکا خواه نزانه تجوا پرسکر ببین دخوز 38 دا یا 38 دا نبیکو و 26 دا اما بلگوان محکمه قراری اوی حرکت شیخ سعید اما شیخ سعید هم دیندار بو اولدار بو لی حرکت ملیه یا آزادی جمعیتی بو حرکت اتکارم به کرتایی اوی بیجیم ایجا هون خوازن اگر پرسیه و هبن بیجیم اما مثلا خالد بگی جبری 6 حب مکتوب بین باش قاسم را شاندنه تبردان دبی قاسم تو چما جمله کرداد کی اینجا بوی چیز 1923 دا قاسم تلغرافک شاندیه لوزانه دبی ben binbaşı Kasım Ahmet biz Şerif Paşa'yı kabul etmiyoruz. Bizim temsilcimiz İsmet Paşa'dır. Yani benamusi Kasım bir siyasete tespit ediyor Lozan'da. Ya Halid Bekciğer bir şey be Kasım. Debet çıma Çin'i pişti tu biri de demisi tezbeji Cibran aşiret reisi. Beki aşiret Cibran tezbe çi be hocam jetine. Kurabı reisi var. 6 حب مكتوب جرت قاسم عشيرة مكتوب داوود به قاسم به از به شرف مرنه به شرف یا صابونی دا ترجیح کرد برام مرد به شرف آقا بمره نه به شرف بمینه خالد بگیر جبری و مرد که اوید صاحب رحمت دروغان خدی بجیتینن و حرکت دا وی به کرتایی اوه لی حرکت هانی به تبع ناوی وان شبه باشخانی وان اعضای وان تمام کن بیشن جمعه چند روز لازمه لیت خازم او جوان ما خواهی دروک خود در کبه خواهی زمان خود در کبه جلال عدلی بدخان بیشه دبی گلی بندست به دو تشتا به دو چکات کاره خوش گلی زوردست بپارسه یک اول یه دو زمان اگه اولا حتی یک بکی اولا ما یکه ما چه ما زمان ام زمان خوشی کن دردن ام خلاص دبن ام تخوازم ام زارو که خواه به زمان زکماکی بدن هینکرنی بخونن ام دیرو که خوشی بزامبن و مخابن دیرو که یا عربیه یا فارسیه یا عثمانیه مثلا دریام لدکی لوزاری دا رجا لوزاری چی بود هبو چقدر پروفسور دکتر سلیمانی جیبون کاری میشه کرد تمام اینترنتی نهرنه و لوزاری بیشه بابا اینترنتی نیه لوزان اینترنتی تقدر نیست لوزان 732 صحیفه اورجینالی مبدسی بخسته 10 حب دولتی اونجا امضا کرد بنره ماده ویش بیش ماده 36 38 38 39 حق کرده دانه کی مفید زانه ماده 40 دبی غیر مسلم آزادکار حق داری او یا ارمنیا یا فلان لازم که ام خواهی دیروک خود در کردن ام به جوان خود بدن ناس کنه و انشاءالله و پیش روزامه باشتر زره خواجو سیدات چکی جوکینا و تمام نکری دو بحثا بلگه که کرد حتی آنها نیزانیم شیخ سید افندی چهار نهته گرتر افاده کرده و بود فرمید هیه او مهمه اره ولی ایجا بنهره به ایکاب باش خلقی خلاص نامه مرد بیشه و تا که
به ناموس قاسو وانا هل دبا قاسو دبا شيخ من دبا ام اوقع سوار دجا زعفن فرزند سليماني احمد شيخ علي رضا وشيخ صلاح الدين بريوي او يدن او تمام شربالي كرداني دبا ام حمو هذا هر بعسكري ما ببينه ليه بشاكل دبي براوا بنتسمي مراد هر چونكي نيتا شيخ سعيد هر سر نورشيني را دربازي بلانه خيده لي مقابل وردا شيخ مورا او ناكب رينا او نادر نشان يعني ايتي ناكب لوي داري شربان تب دنا مراد يتشن شيخ سعيد شيخ عبد الله اول شيخ ما اختيار هنا وبتابي قاسم ما دبي امي هر سر پری را در باز من دون کار بدی چند به شیخ دینه سر پری ایجا قاسم اوای فدای بخواه ها نه که دویدون فلان اوی قبول نکن دبی من درازی خواه کره بری خواه کره آپی خواه متب آلی بود خصول موضوع و شرط بود هنه ایجا کرما که اوجی عشیره که علوی میکنه بود او دیجی خالد بگی بود دبی مگو توال که من اشارت کرد هون خبر بد رابط دبی هم سر پری بود مگو شیخ افندی کات فنگا خوب دامن ازی هرده دبی متفنگا شیخ شیخ مسترموجی داخل و دبی هم سر پری بود من پارا شیخ سعید ضبط کرد مگو شیخ من تسلیم بد ومن اشارات كده باولا حموش ولا تقن به حسب وجه ربيشو قلت من قاسم اما اقرباي هفن هفلنجيوية وبخش جبرية دخازي كي مشتهية توي دخازي بجيبين از انت ببخش تبي مقول شيخ متشب فرمو بيجا قاسم قول لي برد من مكوجا متسم تركنا دبي مقول أنا أصلا أخرج ما زيت تسم دبي سؤالك مريسي جي عثمان نوري رشاد مقول مشي سايت توقيف كذا ما فزك هندك بشيني تسم أدبي جي بالفارتوي أسكر هاد شيخ سايت هدا بالفارتوي جارة يكمين أما باشقابو یا گرینگ اوه لوارتو ایفادا شیخ سعید حاکمه وارتو هلده یعنی ایلک بدای محکمه بیجی محکمه دست بیکی یا دست بیکی بیجی شیخ سعید پرسون دوی حرکتی داشت دوی حرکتی من دوامه مختارات کردستان اما ایفاداوی لورا ضبطی دانه ضبط محکمه دانه او ضبطی شانه دیار بکری كنتي ديار بكري وعلي سعيد كردايا تدير بي زوالا داري كل مي داري لا زوالا داري تنا وعلي سعيد ما كردي روادوزه وبخش السواوة يوز باشيه سحب حاكم مذهب مفيد يوز باشيه اولي يوز باشيه علي سعيد يوز باشيه رتبه ون يوز باشيه عسكري حقوق تنه جوان بس نوادا احمد سريا او سوجيه او حقوقيه او جي مبعوثه او حشر مبعوث يعني ملت وكيل البي داري دبي شيخ من باسا كردستاني نكا باسا خلافات يجي نكا دبي امجد حتى الوي داري یازی که گنل قرمای هیا جو باش با قرارشان دی عین حد بیجن دبی دنابا خلقی دا بیجن ابداوا هانه نوا ترکا اول دوا بابسا کردستانه دنابا اروپای دا جی بیجن دوا شیخ سعید یا خلافته بیزاتا دنیا خلافت عاجزه اما جی همین جوانا شاندنه حساب بشید تو به پروپاگاندا وانا تمام ده علیه کردها بیه حتی نی دما که ادم قراری دنی
شیخ سعید پرس کرد به علی سعید ها و جزا ندام به شیخ مش في جزا دكتور ما عندك مسافة في يا بي أو بين ولا شيء شیخ سعیدی به کورتایی gelek spas bele hinek rastiyen ku çevdin hatta îro em bêjin gelek tiş çevdin yek jê digotin ku Alevi û Sunî Kurdê Alevi û Kurdê Sunî di serdana Şêx Saîd de ayrı tevgeriyan Kurd neçûn li hewara Dêrsimê Sunî û Dêrsimî jî natin a Şêx Saîd ev yanê çevdî koçan eşiretek mezin a Dêrsimê ye bi her awayî piştgiriya serildanê kiriye û bedela wî jî pir mezin dane ew yek dîsa çewtiyek ku rastî yani çewte rastiyek ku çewte çiye Şêx Saîd hareketek gericiye hareketek hatta hinek pêş de çûn digotin Şêx Saîd ajana İngiliz ew jî hat ku ev jî derketin olî îcat dibe ku milletê Kurd dîroka baş hem bike zanive bi taybet dîroka nêz dîroka di sed salê dawî ve eger em baş wê dîrokê tê bigîjînê em ê di tekoşîna azadiya milletê xwe de ez bawer me vê serkevin ez bawer me vê serkevin divê ku em dîroka xwe baş zanibin nizanim tiştekî ku hûn dixwazin bipirsin tineve em ê abi kol benim haber televizyonu ama mektuba Şêx Saîd bi destê xwe nivîsiye ve Arabiye piçekî ez bixûnim name da mele hene Hello. Yine şişti yani. Yani piçek jara bixûnim piçek jara hindik بعربي نفسيات بدرس كوليسيات دبي من الفقير الحقير محمد سعيد بني شيخ محمود بني شيخ علي البهلوي إلى أمير اللبيب والكريم الحبيب وحضرة خليل بك ابني إبراهيم باشا رئيس العشائر الملي أبا شيخ خليل كوري إبراهيم باشا را شاندية دبي أبد خازم تو عشیره خواهدی ولی سر دیاربکر آری کاریامه اما مکتوبه ها دستی شیخ سعید پا جرا شانده لی مخابن و خلیل بک نهاتیه بیا زمان تری نکر نهات یعنی حرکت او حتانی دکتر فؤاد اوی بیش ما مستقی خلاص کنیم یا خلاص نامکی دکتر فؤاد چما ادام قراری گرک چویزانی چیه نه اصلا اندیجه همه 46 یا قرار یکمی که دکتر فؤاد سر عبدالقادر شیخ و اوی سویرک شيخ شيخ أيوب يكون شيخ خالتها بيرم متشلا أول كمال فوزية وأظن برير قرار الشيخ سعيد نمراوي شيست النهى جياكي حتى الشيست وحيشتا أدم شيء بنا شيء الشيخ سعيد أول جاي مهما بتنين شل شاش خبر بيجي بوام شو لهنجدنا بيجي ما سووش بكين تخن فنا بكين أمون بلجي واني عثماني نه برين تخنا كردي وتخن تركي كردي إنجليزي بزمانة الدنيا بلاك أم خلاص كده كردي
که کرد فکرم ما مستبری هر تشتی از گلک سپاس دکم جبو آن آگاه داری و لی از دخوازم سپاس داری که جبو پارتیا ولات پارجان کردستان جی پاره بکم که جبو و تشتی ارگانیزه کرد که ام مفیاجی هنک آگاه داریه که مشاش دزانبون ام راستی آوانی بون هنکی که مکم دزانبون ام وانا اینگوش باوجه ام گلک سپاس دارم لی از دخوازم تشک نیجی بیجم گوتنه که دوین گر کمکوشی کو بسری و باهات بن ونج بیرا بکن ون باور بن اوی بسری و دا دوباره ببین جبرویجی اف بیر آنینا نتنه تفکرا شیخ سعید بیر آنینا کمکوشی این کردستان همی گوام بیر دینن جبو و نرخی خو گوام بیر دینن دوی واری داشی گلک گرینگه جبو و کیجی از گلک سپاس کب و پرسامجی ما مسته سرحد کرام سرحدی ما مسته آخفتنا و در ناو عشیرا خورمک بوری از باورم لیا ما بزا سر را چون هنک نویسکارن اولدار خو نشان دادن لب تمامی هم لهمبر تفگرا کردن و هم پاشفرو تفگرن به دولت را تفگرن هنک نویسکارن در حقیقت تفگرا شیخ سعید تشکی آواد بجن که شیخ سعید بسه اخانت بنگهین روبرو مایه یک جه یا شخو هنک بهرگلی بحثاوی کر یا بینباشی قاسمه یک جه به علویه مالتی اخانت اکبرا کرنه یک جه جی عشیره خورمک که عشیره کی ولاد پارزه آنجی کردپروره جی تبیوی هاوی به شیخ سعید را اخانت کرنه گلو عسیه وانا چیه؟ ما مستا یا بیباشی قاسم زاده هم ما باشی او جلاله بله و یا ifade بیباشی قاسم بخشی هرمک تمام هرمکانه اشیا هرمک تمام داشت و وارد پاریز راست قسمه کیوی اوج بوی چیه او عشرة جبرا زده هبوی او قسمه کی دکم تری او کیوان هیا کیوانی دنه هبونه نویسکاره کیوانی هوا نبی چی فرات محمد شریف یه میناوی هبونه یعنی هم کار بجن عشیره هرمکا تمام عشیره هرمکا ولاد پاریز بونه یعنی بیشی چه اگه ما کرده دبی بحر به دبی سه نهرام نه تو زن ابی کار عشیره کی مثلا علویه مالاتیا تشتک هیا والله او نه ادعا که مساج دکر لو ما منترسی مثلا یه ملتی belki جبوكو tam بشدينه زور سپاس Kerem سيد از خواهدون تشتکر برسیم یعنی بریان محکمه ده هیچ پیو کردستانه یا جه حرکت جبو کردستانه هاتیه کرن در باست بگه یا جه جبو دنیا ما قراری و بخونه قرارش سعی ها ایواد بیجه دبی نه ضبط دولتی ده از خواست ضبط دولتی ده نه ضبط دولتی دبی ایواد بیجه قرارش سعی دبی گویا شرعی و دینی فقط مستقل بیر کردستان حکومتی تشکیل و تزیه اتمک غایسی ده حرکت تمام ضبط اویده و بسا دین و شریعتی تونه بسا کرد و کردستانی استقلال کردستانی یا امانا تلک هلا یه مهنگی می دیدارش هنه و هلا جوان معلوماتش از اوناش رحمت کرد اقربای منش اواناجی دینجی اوی دور تکن جبونا برزمندی خواه یا حرکت و یا شیخ سعید مینه ابید کارم بیجم حرکت آزادی جمعیتیه شیخ سعیدی سروکی بیه پاشی پیش خالد بکی حرکت کردستانیه یا دینی از روی عالی نبستم چون هنک پارزار بیشن که نظرت او که ده یعنی جبو کردا قبول نکن یعنی بلد نکن نبیشن کرد یعنی جی نبیشن کردستان نه ولد بیجن خودی او پارزار تمام بلگه واندا
تمام دبیجین کرد و کردستان یعنی جبنا شریعت کسی آدم نکرده جبنا خلافت نکنه تماما دبی کرد و کردستان اوی وان واسطه وان مرکو بخونه قرار وان تبی گرایشانی قرار تمام مثلا مستقل کردستان دولتی کنه تجي كتابك برمز الانسان فرمازن فرمازن يجي أمينة كتابة من أنا جابني أنا متشمع مازن بيسي تزاني إنساني ما از حنكه إنساني ما أو لا إذا مقول أبا واسقة محكمة هنا كساكي بإطار كتنا ورأيكي لواشنطن واسطي بروفيسور دكتور أيوب برزاني تلفوني متكلم واشنطن واسطي دبيت تسمع بليار الشيخ عبد السلام أوبي مجمرة بشين يو تن داسي ولا تن رباش من قرار الشيخ عبد السلام ده داسي كك مسعود برزاني وما وصلت أشكالي أمسر حديث هناك سر حشكل مقول كأكثر قولي ناقر بقربني ببي وهم قاسم شاوره وزوره نقول شما را ما مصادق أنولا لقاسم قاسم كلمة باشيه سجواشي تاریخ ما یا عربیه یا فارسیه یا عثمانیه بین دو خوز 28 دا هر دهمی چه کرن سبتری کرد تمانا جهاد اما هیگو ملا اویجی خیلی تتر زکاتی پیش چک نکتن اویجی همه فتر زکات و لازم تی ام تیروکا خواه بزامن باش خواهی من حتانی آشوریا چو زمان آشور یک هل دانیا دوتی جمهوریت وقتا کوچه عربستانی چقا واسقه همه تبل دانیا سخونی باشیشی نزانم بخونی اوی حتی جناب زان نینوس سروک اوی کردستان تیویه بخاشی آشوریه من هدا بر بگو کف نیست ولی از آشوری نزان و مدای مینان چاکو از کردی خونه این مثال با عشره گفت ما بساش مرا بینم اینجا من تورات بینیر اولی جتیشه که گرینگ ازش وارا بیشه خلاص نامه ده اورجینال انجیلی دا نوه عیسی چیه؟ عیسو دبي عيسو تورات را دبي موسو و يا إبراهيم بيخبر دا دبي إبراهيم نبي إبراهيم برو وكردينا وانا إجا ما هو ما كذا ده شيء خلقي إيش خرب بينافع برو بله از هیوی دکم که سال کدنه 100 سالیا تبگرا 1925 هیوی دکم که بله هیوی دکم که سالک شوندا سیاست کرد کردستانی تب هبرا لدره چیه به وان مرباطن کو شهید هاتنه کرن به هزارانه انسانه بوان را دکاربن اوکاکیم که یعنی اویانه بارکی لپیشیا سیاستا کرده از دوی باوریه زمان اویانه باوریا منی شخصیه از ما فهمجه از باوریا خوی شخصی بیش دخوازی که ما مستجوه پارتی و هی خوزم عملده رسم هانی هیری بله هجا خالما میتراس کرد گرچه ما با پیری من دانه کارکی من دانه پاشی اینجا اجد بیشم چه ما آب بیمیش نخستنه بروی حسکی تیدیه اره پر یاجی sana ما abone مستن akov ji tekne babi نه yani yajی کالکی میجی چی من نخستن هجا او حوالکی ما فی آخرتنی خواست کنم که محمود كلام كمان محمود انت ببين كيف عم تبي
ورا اورا اورا بچیت اورا دارونی برای ارتشی جوالا قد اسباز دکم سمنر سرکتی بو لهنه آگاداری البامن دخل مهوالا پر بکم یک مثلا تکلی کرد سنی و کرد علوی وزان برای سال که سال نه کی کتاب تنها اخشام لسر اوه حد شاب کرنه لسر apartheid. Burada Taner Akçam bahse tekliği yani Temel Şeyh Said'u bahse tekliği bir Kürdi Alevi bastık, bir dersme bastık. Mıkabın belki dem Sivastan bu oraya girdi bun. Ev tekliği seneket yani ev nikam batana alikariya Temel Şeyh Said. Ev agadar ki gelek mimet ve merbi belki derinde de yaptı şaben lemen vurfandiye. Fakat bahse bitişebildim. تشكدي باسه من باسه كردات كان باسه تكليف كردي سني وعربيات كان او دور ذاك كتابه باسه فيديوهات كان باسه ولا يضوي السورياني يضوي الدستوري بشتري تبغى شيء سعيد بونه انا صراحه كمان كان دار بكرن لما بيجي بينك باسه بيجي بكن ابيجي قالك ميمه اذن دخل سرتك جامعه غادن لزدكم خلاص كنت غالي وقت خالد شيء كجانا بس تشكل كده دم مرة بيصير قطنة براسي بركي مناقشة بكون قطنة كي شو حاجة داينا شيء داي أو مسألة بروفوكاسيون قطنة كبام قطنة ببروبلم يعني البيران دولة بروفوكاسيون شكلي دم مرة بوين ما بنافلك يعني الدولة بيتي البته كتير مخازي الأمبر خو تدبيرها بستني الأمبر تهنك مخازن سيدانك الدار بخن تي بروفيسور تشيكي تي رجلوان بقري أبغى كاري دولتي أم وكي كفن مخابن مالسف لما ما بروفيسور شكرن أو بعمل باركي في البروبلم لما مرة بيتر تبغى شيء سيد دم على البيران تتعقل أبوي تبغى كي يازي حركتك سبونتان بلابتن هي تجي جي لابه شكل تام أساس خدا جوي كدور تبع حركات بدن داس بكرنا نشوده يعني أو سبونتان تقل بمن وين هو بيعمل إذن مثلا كديجي مثلا كديجي مثلا تقلي تبغى شيء سايدو تقلي بيجي مدربة يعني تقريبا دش بيراق لا يجي امبرياليزم أو قلتن صالح حفتة ما أخذ شيران امبري شابتر تا براسي كرد تقلي وان بامبرياليزم شنابي كل حركاتك بيشفرون بلاتك بالناس سريع الضانة لين ما يبغوا خلاص كده يرو تدري وضع شركة تقومه مثل قات اللي قال لك صناعي نا شركة أوكرانيا يعني تاني شركة أوكرانيا روسيا يا شركة ناتو أمريكا أوروبا يكتب أوروبا هم نافذنا يعني وقت مثلا وصل له يجي بين مثلا كسان باشور نودي كده وقت كيف يجي هم بري صدام مداخله كده يعني او تاني مثلا او يعني جوي كذا صدام بخينن يعني بعد بحثي بيك ارتدوا بروجيسي لنا بي بروجي ده صدام شي هي كل شيء يعني وبلك تديجن مر بينا بلا بك شو او مثلا يعني اسمها توني قوتي ولا ملكولين شكلي راس مشي او تشتغل راس عتمه دور ده مثلا وده المسؤوليه ناب انجليز وتركادا مثلا بس بشتوش من يعني يداو كتبين انجليز ده قصدي دست تركا ضعيف لكن لما تبغى شيء سعيد فيش كرنا او تبغى تحكي ولما يجي بسول كتير دست انجليز هذا ما اموي جوا خلاص كان يعني ام تكليف شيء جو بنجي هيك قطوا على كده كده بيجي تشغل يعني تشوف لما مش خلاص كان خلاص بعد ما ادخل از بساط کرتی بیش به برگه نکر به اینترنت دام بیستی اما ifade دکتر فاده دکتر فاده چه آدم کرده زانن مالاوی دا مکتوب کرد مکتوب که رشاندیه فرید پاشا فرید پاشا عثمانی و آویتی نه
مکتوب مالا ویدا کتنه این قرار به دست خطیله یا زلان دست خطیله الیاسیله یازده مکتوب یا چی بیشه؟ بیشه پروفاکسیون بس شوی دور داد بیشه چی؟ دبی شیخ سعید 15 güne kadar bura varır. Başvurun Kürtleri müheyyadır. Sımko müheyyadır. Yani hazırım ne? Müheyya hazır. Serhat'a kar eridikten sonra Serhat Kürtleri de müheyyadır. Yani eva projehani ne ki hema aniden çibiye. Çünkü eva mektup desida girtine o kararı vidajdı ve derse hatiyle yazılan mektupta itiraf etmiştir. Ama te rastım. Yani hema fraksiyon jmana daha ne bu? Ama devleti bilerek çekici devleti diyor. Yani duvada evtege bir kartinin brasi nav kurdanla gelek aliyan da şey eve nerine ki heye وکی به شرطیه لی روبرو ملا ناین زمان پریجاران شخصیت و مالبات تی سوشتار کردن دبی عجله کرد چو و داره مداخله بو یعنی دور دا شیخ عبدالرحیم شی تیو کردن براسی امچا دنرن خالد بگه جبری پشتی تی گرتن tevger azadi be ev dibine. Yani dikebe balaya ki şahsayt ev ka gertinavi ifade wî digirin dixwazin bibin. Ev wek taxîr bike li xinise ifade xwe de dinêre dorpeş ew çember teng dibe ez ê ji heremê derkevim derbayê de heremê lê hêdî jî milletê agadar bikim. Yani haziriyekî bira hebe. Dور da devlet şu hayvanı mesela bin başı kasım şu hem hemuzanı despeke da despeke da bir devlet roj bir telgrafan devlet agadar ki yani ev provası şahsayt ev şart verecek ki yüsemana de ez duhazım beni ecvertek ki piştiğimiz sibe wan kesin mundvejin lete garandan eşkan eşiye wan bigrin de na yaratı de se xut teslim biki yani liber vekiriye hareketeki zu dest pê bike beravatî bibe ji bo wî hewlanekî pir bi taybetiya tê kirin ev provasyon di wê maneda ke tê ew kirin yek jê jî kitabekî ew ku heva yek ji Bartoya yani Fransa dimîne di Dişler Bakanı falan gelek kar kiriye di belge Fransî da Hasan Yıldız. Na Reşat Gültekin'e, Reşit Gültekin'e. Ev kitaba xuda kala Ali Rıza Bey diket ve pişti jirane derbasi Bağdat ve lüve dere dişe konsolsa evke İngiltere. Na ve belge numara belge heye lüve dere. Konsolos Julian Smith'in Loran'a gönderdiği ayın 22'sinde Şahsaydın oğlu Ali Rıza majestelerinin hükümetinde bağımsız bir Kürt devleti için Bağdat üzerinde İngiltere gitme için izin istediğini ve eğer Ali Rıza meseleyi size yeniden açarsa majestelerin durumdan haberdar olduğunu dolayısıyla İngiltere'ye ziyaretinin hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini özerk veya bağımsız bir Kürdistan devletinin oluşması sorumluluğunu desteklemenin veya kabul etmenin majeste hükümetinin siyasetinde hiçbir yeri olmadığını şüphesiz farkındasınız. Yani henik diş mervid ve yani ev versi ve kurdanine henik aliyin dişberi kurda henik dişatinin daha haftine kunda devke kuda mesajı kuda em carcana belki versi ve vana yoksa neş boy kurdaya elbette xoziya İngiltere alikariya kurda bikra meser seran serçava me kabul bikra İroje em kijan devlet alikariya kurda bikra serseran serçava le براسي وقت توانباری لهمبر ملت کرد به کار بینن دبی مر برسی با وانشی بده سپاس بله خویای کو کس دی مافیا خاطنه نخوازه جبر کو اون بشدار بود او
Kek Osman. Kek Osman kene. Hazreti Osman Hazretleri. Hazreti Osman dibêje ez nabêjim kek. Ez xwast hêla jî derem bibin Hezret Osman. Ez dixwazim dit ne lê zêde agadarî yek ev ku divan rojê Davîd e ez bawer dikim we jî diye ya jî bîstiye bi bername televizyona da Cübbeli Ahmet û Altan Tan tabii ji hev cuda ne hebû lê ew her du ez ê basê her diye bikim Cübbelî dibêje ku ev hereketekê neteweyî nîne ne ji bo milletê Kurd dewlet dana dewleteke tenê ji bo paştehanîna xilafetê ye lewra Şex Seîd Efendî serokek Nexşebendî ye û alimek mezin e nabe ku ji bo dewleta Kurdî rabetê bikoşe Altan Tan jî dibêje min guhdarî kiriye bixe ew jî dibêje ku eger Mustafa Kemal Atatürk sozê ku dabû evî sozî bi cîbaniya Şex Seîd Efendî evê qiyamê nedikir wî şerî li dara nekete yani bi qenaeta min û bi nêrîna min ev her du nêrîn jî vekevin çima vekevin ji bo ku vekevin dixwazin bêjin ku tenê ji bo dînî û ji bo paştehanîna xilafetê ji bo wî vekevin di vê de bawer dikim û dixwazim herkes di hinda xwe da li hemberê vê nêrîna ku lê tê xeftandin derkeve ya do divê ku em ew daxwaza ku dibên wê Şex Seîd şerîetê daniya em çima ji wî ditirsin ya jî em çima ji wî direvin eger dewletek bata damezrandin dewleta Kurdistanek serbixwe ya jî muxtar dibinê serokatiya Şex Seîd Efendî Şex Şemseddîn Nûranî Şex Abdullahî Melekan gelo wê dewletek komünîst ava bûye ya jî wê dewletek sosyalîst ava bûye bêşik em bawer bikin ku wê dewletek bi qanûnê şerî bata damezrandin em çima ji wî dipelîkîn ya jî hin dipekin yani ew şert û mercên wê gavê çi bin li gora wî Şex Seîd hem alimê tasewwuf ye hem jî alimê mantiqê ye yani serwiya jî gelek kesa nivîsandiye hatiye nivîsandin ku alim e Şex Şemseddînê Nûranî alimê mantiqê ye em nikarin ya jî em nikarin ji wana daxwaz bikin ku dewletek komünîst ya jî dewletek sosyalîst damezînin bêşik wê dewletek bi qanûnê şerî bata germandanî kirin yani îdare kirin dewletek büyük hewayê bata damezrandin ne hewce ku em ji vîya bitirsin ya jî ne hewce ku em ji bûna vîya xwe biparêzin Şex Seîd Efendî mervek wisa bi bawer e mervek wisa dîndar e di derheqê dîn de û di derheqê tasewwufê de gelek xebatê wî hene li ser vê lê Şex Seîd Efendî ew qasî bawer e bi milletê xwe û bi dewleta xwe ku burjuvaziyek tacir e burjuvaziyek ticaret e bi hezara bi deh hezara bi sed hezara pes firotiye sendiye pes bi zulmêşin ve terwekî din yani ticareta wan kiriye wexta bu hereketê dest pê kiriye biryara hereketê hatiye dan 20,000 mêşin şiyan diye Helebê firotiye daye kê daye
فروت يوان شما سندية وان جبو خالي ولا خالي بشترى شيء على رضا شيء مصري شما شيء مصري شيء مصري جبوك أودن روشن بيلو ونقبيلا كردا دوي دريتو سرقوني دا جبو دانو سندن بمارا دينه فكروان بقرا كشنياري مان بينه جوي دريجي تي اسطنبول شو تي اسطنبول جي بيشن متابعه فيشن وروشن بيلو زماين كردار كتير شعب خالد بيدري وانهمية دمينه وانا دانو سندن بشترى بالزبط يعني ام يخش النكن يجي يدخل نترسل شما دینداره دینداری جویا دینداره کردستان شرعی و آواره ام جویا نترسن سپاس کنید ام سپاس کنید بله ام هاتن داویا برنامه خود جبرکو بشتار بول مارا و آوا هر هبن گلک سپاس ج اندامن را گاندنی را جی سپاسیو پیشکش کن و نونرم پارتی و رستوران جی گلک سپاس مارا و بالنوی تذکر آزادی کردستان سمینرکی بکات و اف سمینر جالی راگردن کردی وستنی و هر وها گلکی پانلیستین هیجا و کرم سرحدی محمد جان آمدی و مندزانن حنفی توران هر وها برنامه چکر چارپل مدیایه ام هیوید کم بوی سمینری بوی چاپمنی مگلکی آگاهدارین هیجا دابوه و حتی برنامه اکیدن بمینن خیر و خوشیه دا بخاطری